Saungut ki breu kila syakem ryngkat ki bom dynamite naka klau ha jalapet beri sumer ha East Jaintia Hills ha kamid khat rhetoric umanai kelalingkot arajar arpulai. USP jong ke East Jaintia Hills ujakpal sing dhanwa ha ukrwa ula ong bahadin bakilayo ye ke khubor ke bathikna badran ki breu ki balayat sharum shaneng ke klau jalapet beri sumer ki bara ye ki senduk kumta marmar kila penlong ye kajing kendra kajing ilam uba bi jerwa MPS Additional Superintendent of Police SIK pedak kasih in charge umpleng AD Cam but SIB Marbanyang jong ke Saipung Police Station. Kini galapun Subaru iki pulit ya don kono kono kajing temu sneo na kabentaban pentut ya ke election MLA kabanwan. USP ula ong bah kajing kendra ha kapor menmit ha kawai ka sem masi kila lap iki saungut ki samla ki bala thia ha kani ka sem. Haba penke ya kini ki samla ki bala thia kila lap shibun tuli ki senduk ki badan ye kita ki tiar pynbthei. Lalap hadu arpu hundre tuli ki senduk ki bakhor dynamite ne ki gelatin stick sound tuli ki senduk ki tikli ne ki detonators. Barok ka jingkya kala kot sha ka hendreu spa san po kilo ki bakhor ar spa tali ki tikli ne ki detonators. Kini ki ba syakem ki day yak belatip kerteng kum upon cermang, unikalai cermang, mit cermang, mat usan bor cermang. Halor kani ki pulit kila register yak ka kes ha Saipung Police Station par ka jing toket kala yak syakman la ki dang don ne em ki bre ki badan keti.